Mizorama shikai moto sangkhat zali somruk pariat zinga som paruk chu IC iwadalu anni a mi pahni cha ventilator man ngai khopa harsat na tok an la om. Voina Health Minister Dr. Arlel Thawhlehni hova mi poimo te chu khomin shikai zinga natnalang chhuak ri lote mani in lama anin enkol theina tur dan ruwa manna Chief Minister pompui tura thlen an rel. Defense Minister Rajnath Singh an India le China ramri abuai na chungcha nga India veng him turin engpo ma chon turin India ain pe ti asoi. China siam chwa coronavirus vaccine chu kumin November tha a wantlang mi puite man theya pe man animai theiti China Center for Disease Control and Prevention CDC chuan asoi. Zonet kwate chibai ule tuna chanchin kim changzokin Mizorama shikai moto sangkhat zali somruk pariat zinga som paruk chu IC iwadalu anni a mi pahni cha ventilator man ngai khopa harsat na tok an la om. Mizorama shikai enkol na mun pui ber ZMC ho tu ten zonet zona changa an soidanin IC iwadalu zinga hian ventilator man ngai khopa harsat na tok mi pahni ti lo IC iwadalu te chu harsat na lutuk nei anni chuang lova chung te chu tle ma thoha na sadeu oxygen pek ngai te anni hloma damlo dang ICU lama dalu ngai lo zinga harsat na lutuk nei an omlova an zinga natna lang chhuak te po shitlang omna anga omte tlema thoha deule khosik sang lutuk lo nei an nitlang puyane ZMC ho tu te chuan shikai enkol tu reng doctor ten an din mun uluk taka an zir CHANCHIN thule natna ben vonemo harsat na dang nei mo an ni le ni lo zir CHANCHIN ani ti an soya vo in thlengin Mizorama shikai sangkhat zali an omto chunga nunna chan an om lo le azad ve ayatam enkol dam anni to chu thillom om takani anti SRHF ZMC COVID-19 task force bulletin in atalan danin tundin huna ZMC ya shikai za pahni enkol me kan ni a ICU wa damlo omin ma ason zela isolation ward le SICU wa damlo omzi nga harsat na shanpa ne an omlawane. Voina Health Minister Dr. Arlel Thawhlehni hova mi poimo te chu khomin shikai zinga natnalang chhuak ri lote mani in lama anin enkol theina tur dan ruwa manna Chief Minister pompui tura thlen an rel Mizorama shikai an punjela wagin shikai enkol dan ruwa manna thar hi siamania he ruwa manna hnuaya hian shikai zinga damlo na nei lo Dr. ten abika enkol ngai lo nia an sha te chu an din hmuna zirin mani in lama in enkol phalsak mai ni se antia heti rual hian mani in lama in enkol tur te chuan in khung shan na mun thatok in bual pindan le in thiar na mun ashangin an nei turania an omna veng task force in an remti hnuwa health department lamin an in khung shan na mun tur chu an enfia masa anga an pomani chuan mani ina anin enkol theido nani shikai mani in lama in khung shangin an chen puite in enkol dan turwa manna po siamania khung shan te chu darkar somni pali chung viltu an omatul baka health department lamin an vildon bokani shikai mani in lama in enkol hi mi zongzong ta na ruwa manna nilovin mani ina in khung shan na mun tha nei te tan le adu te tan ruwa manania hei hi Chief Minister in apompui hnuwa shatir na ti chhuaka man thei ani ang vo in chut khom na kai shwai tu Health Minister Dr. Arlel Thawhlehni chuan shileng wanga Mizoram din mun shia a kaushan le YMA ten an mun ma te shikai ti enkol na atana man an rem ti chhozel chu lom omati thu asoya hei hian mizo ni le Christian ni atinwa mani ati thut khom na a hian aizol khopuya shileng kai an pun chaka wangin an mani phurna tur ambulance in dai lo na sutkian dan tur po an ruwa mana Health Minister Dr. Arlel Thawhlehni hian aizol club bula MLA hostel chu Assembly Speaker remti na in shikai ti enkol na tur CCC atan man ani don ti Zonet ashilani
tun hnaya MLA pakhat le MLA dang pahni te chen pui mi pahni le Assembly Secretariat ta daksem tu in shi an kai ti mo chwa kal zela MLA le an chung te le Assembly Secretariat ta thok te chu vo in khan an sample en dik tura lak ani Assembly Secretariat annex building a sample lak na a hian MLA le an chung te mi za somsari pariat le Assembly Secretariat ta thok mi za borba ka Assembly Secretariat ta police duty le house guard zong an sample hi lak sakania hi arang thei angbera endik ani donani puan to angin tun thlani kwa khan Assembly Secretariat ta daksem tu pakhatin shi akai ti finfia ania hemi kai hnoya hian MLA zong le Assembly Secretariat ta thok tu then khat chu nisom pakhat khan an sample la kania pathiania result chwaka MLA pakhatin shi akai ti shiatania ani ba ka hian MLA dang chung te mi pahni po in shi an kai ti finfia ani boka hetiang hi thil omdan ani awangin Assembly Secretariat ta thok le MLA le an chung te mani din mun shedu tan Health Department lamnen anin biak ron nuwa sampul hi laksak anne heti lai hian shileng do na konga sarkar ho tulian zinga mi Health Secretary pu H lal eng moya le pisa athok mi pathum po in tukin khan shi an kai ti shat chwa ania durtlang Sinot Hospital athok Dr. Vanel Chama po in shi akai ti mo chwa ani bok Mizorama mi pui khwa khir na thupek ken ko meka sarkar thupek pia lama veng le khobil tan in khwa khir na thupek dang ken ko lo turani ti sarkarin asoinon State Disaster Management Authority ho to Chief Secretary Pulal Nun Moya chaw ngau chuan vo in khan thupek ti chwakin aizol khopui chunga veng then khata le district then khata Mizoram sarkar thupek kal zong le mi pui te ni tin khosak phunga harsat na sata thlen thei zonga malak na a omti sha tani thu atar langa sarkar shat pui lova veng emo khobil emo in khar khip na thupek chwa sha tura omnola chung ko then khat in quarantine mek te in pon lamatanga tala akal nan thu sha tura omboka veng then khata sarkar office khar thom le sarkar na thok sarkar in duty tura arwat te po an duty hlen chuak theilova LLTF VLTF then khatin an siam thu sha tura omnwal bok ti thupeka hian tarlan ane hetiang thil thleng hi sarkar chuan poyati hle ti thupeka hian tarlan ania COVID-19 laka mi puite in veng chunga nun phung khailak lutuk lova an kalzel dan turwa manna sarkar in siam te thata ka zom turin sarkar chuan mi puite asya tirani sarkar in Mizoram pumtan man tur thupek achwa pia lama district emo khwale veng biltana abika malak tul na riaw a umani chuan LLTF VLTF 10 an district board sap ne na an thlenanga atul anga malak aniang ti sarkar thupeka hian tarlan ani bok Lungleya Local Administration Department le Lunglei Government College NSS volunteer tangkopin zirchian na an neya changin zo na an zo zinga za som pathum ten thlasom pahni liam ta chungin sarkar na thok te hne na thamna an peti an soi thamna chungchanga zo na chang tu za som hni pahni chuan na thok tu ten an phut wangin ha manan peti an soya chang tu za som li pariatin an tho puite corruption laka an fihlim lo an tia za som hni pathumin an ho tu te chuan suman du ni in an shia za som sari paruk chuan an pu ten suman lem lo ni in an chang chunglama tanga thil dik lo ti tur an orna le thunei na man swal chu za som hni pakwa in an tongani zo na chang tu za som sari pariatin an hlo le sumlak lu phulawa hausa an omni in an shia VC chungchanga zo na chang tu za som sari pariatin VC te chu ei ruk na laka an fihlim an ring lawani Local Level Integrity Perception Survey 2020 tia wa zirchian na hi voin khan lunglei Additional DC pu ar van reng puyan atlang zara District and Session Judge Puthanglian Mangui te po in tho asoyane Congress chalayen RT-PCR khol manga sample endik man tihniam turle mimal enkol damdoi ina repeat antigen test phalsak turin Mizoram sarkar an phot voina aizol press klapa thuthar lakhom tu te an komna a MPYCC President Dr. Lalmal Soma nga ka chuan Mizorama shikai an pungzel don ni inalanga mithiam te zirchian na atangin kumin December thla a chuan Mizorama shikai sanga vel tling thei turanga yania hei hi thlen diktir tum ni om takin VC le LC in thlan hun lo taka buat sai ani kha thilpoi takani atia mithiam te soidanin shi chungchanga mani din mun dik tak sha theinan sample endik tam apoi mot ti ania chumi ti hlotling
tur chuan ma ni du thuwa in enfia na voluntary testing chu mitin ban pha kada anga yani ati MPYCC President Chuan Anzir Chian na atangin Mizoram Sarkarin RT-PCR mga sampul endik naman abituk ayin mimal enkol laboratory teret chu aniam zokle ti asoya Mizoram Sarkar Chuan RT-PCR call chu mita ahole mimalin anpek mga chunat call po mipui thokhom Chief Minister Relief Fund mga leyaniya test kit po ICMR atanga athlona donani atiya state danga mimal enkol laboratory te chuan RT-PCR le Zonet call baka test kit an leya an nathokte lo po an pebok chungin Mizoram Sarkar ayin sampul endik naman an tihniam zoka an zo chian na atangin RT-PCR mga sampul pakhat endik naman hi chorwalin cheng sang khat zanga ayin ahniama hetianga ni chunga Sarkarin RT-PCR mga in endik na cheng sang ri zanga le Zonet mga in endik na cheng sang thum ala hi asang lutukani ati Dr. Lalmal Soma chuan Supreme Court po in mimal enkol laboratory te chu mipui phurit tur khopa sampul endik man tisang lo turin asya tira sarkar damdo in phei chu athlona sampul endik tura be seyan ne atia Mizoram Sarkar chu sampul endik na man bithlia alo siam to chu ennon turle arang lama tinhiam turin an phut ti asoi Mizorama kaushan le mimal enkol damdoi in 10 rapid antigen test mga shikai le kailo an enfia thei atul ve to ti Congress Chalai President hian soya Sri Lanka ra damdoi in te chuan damlo che sang an enkol ve renga ngaya an damlo enkol tur te Sri Lanka an fihlim le fihlim lo finfia tura sampul endik chu ti mak mo ania chutiang nilowa an damlo enkol na atanga shi adarani chuan damdoi in kharlai lok ngai hial khopa thilpoi jok a thlen theya wangin an tan dan siam dang lam thuai angai ti asoe Silchar Truck Driver Association in Zirtopni atanga Mizorama bungra phurlut to lir theite andana wangin inrinni atangkhan bungra phuralir theilut Mizorama ala omlawa vaireng te atanga Zonet thudon danin STDA ten lir theilut tur hi dangma se sarkar nen indor na anla neilawa bungra phuralir theiti lo lir thei dang po pahni khatbak lut a omlawani heti lai hian Home Secretary Pilalbiak sangin voin khan vaireng te hi atloa check gate le COVID-19 screening point le lir thei chet vel dan te a enfia vaireng te civil SDO pisa a teng glory khaltu tenen in komin tun naya until ton azot fi ani STDA in kongan dan chungchanga sarkar malak tum da demo ngai da demo Home Secretary hian asoilo thungani heti lai hian tuel thei phurtu mizo driver le handyman chen khat inrin ni zana laila pura kutwar ten vaireng te ya an hnutchia an lir thei te chu nak tuk lama an kalna tur lampana khal chwa an ni don ti Mizoram Oil Tanker Drivers Association try to the chuan an soe Nimin Khan shikai thar somli mo bel ania anjinga somthum paruk chu twal chung mi shikai nen anin hnim na ina atanga kai anne shikai mo thar jinga somthum panga chu ZMC COVID-19 laboratory ya sample zakwa somkwa panga endikatanga mo ania district sang Zonet laboratory ya sample somjat panga endikatangin na shikai pathum mo ni in rapid antigen test manga sample zahni somni paruk endikatangin shikai pahni mo anibok ZMC COVID-19 laboratory ya shikai mo thar somthum panga hi Aizol district ka sample lak vekani a mipa somni pakhat le meichia sompali kumsom atanga somruk panga inkar an ni a anwai hian shikai nen anin hnim nai na atanga kai vek anne Zonet laboratory ya shikai mo te chu Nathial district mi pahni le Lunglei district mi pakhat an ni a Nathial district mi pahni hi mipa ve kumsom ni pariat le somnga pakhat asamatanga local an ni a Lunglei district ka shikai mo po mipa ni in kumsomli pathuma pa UP atanga local BSF sipai in khung shan na mona omlai ani Rapid antigen test manga shikai mu te chu longtlai le Khozol district mi pakhat ve an ni a an pahni hian mi pa ve ni in kumsom thum pariat le somthuma upa an ni a longtlai district mi hi sangau khomi ani a ama hi zun thlum nei ani awangin ZMC lama enkol tura lak ani a Khozol district ka shikai mu chu namdang Uttar Pradesh atanga local ani heti hian nimina shikai mu belte ne na Mizoram shikai mu to chu sangkhat zali somruk pariat an tling to a voin khan
khan shikai enkol dampali an oma chung te chu ITI COVID Care Center enkol mi pathum le ZMC enkol mi pakhat an ni a heng mi te hi twal chung mi vek an ni ni zan chanchin thara kan tar dan man lo nimin tlai lam khan zo khosang COVID Care Center atangin sipai pahni chwa tir an ni boka heng mi te ne na Mizorama shikai enkol dam chu zakwa somni pathum an tling to a enkol lai zanga somli panga omin shikai to atanga dam hi za somruk pahni point pariat pasari atlingani YMA branch som pakhat omna lungsen group YMA in dan lova khodin ti bo ani theinan chakzo ka malak antum voin khan lungsen group YMA rorel voi somthum na chu YMA hall lungsen north branch ha nei ania lungsen group YMA president pubilal mal so makai shwaya YMA branch pakwa atanga kal khom rorel palai te chuan lungsen group huam chung le khothlang lama dan lova chakma khodin tamlutuk chu thalawan ti thule ngai mo om an ti tho an soya group YMA in chakzo kin mala ro se an ti ani lungsen group YMA huam chunga hian dan lova khodin pathum a om me kani rorel palai te hian lungsen group YMA huam chunga sarkar malak na sang te chu uluk taka en puya vilchin ni se an ti bok COVID-19 kai le kai lo fin fia na khol chunat mamitabun thar chu man thei turin voin khan borsap Dr. Lal Roza man ahong borsap chuan mipuite shilaka an him zel theinan thei top chwa zel atul ti asoi mamit hospitala chunat khola hian ni khata sample som paruka tanga som ni endik thei be se ania tum khata sample pali a en theya khol hon no hian sample som paruk endik ngal ane Longtlai District MJA le DIPRO buat sayin journalism le social media chungchang zirho na voin khan Longtlai Press Club buat sai ane Longtlai borsap Dr. Andrew H. Vanal Dikan thuthar thedar tu tele social media lama michangkai taktak te suk thlekin mi puya shwai na sa a thu thedar ko nga film khur angai hle ti asoya chanchin bu le social media a thu thedar zinga sarkar bo zui ngai angchi chu sarkarin abo zui zel ti soyen thu thedar tura thilsha chian lo le shiat fia du nei te tan sarkar chu biak ron thein ain hongzau hle ane ati Longtlai District MJA President lal ngetaral te po in tho asoya social media mandan kalphung le journalism ne na ain lai chin dan te huam zau takin anzir ho ane Khobung ICDS project noya thoktu ten potion ma pualin chocha e chungchang mi puite voin khan anzirtir Khobung ICDS project noya hian khosomni pangale thlobok pathum a ommeka shilenga wangin du angin inzirtir the niloma se Khobung ICDS project noya thoktu khosang sangami te chuan mi pui zirtir konga ma anlati project circle officer Pilal Klan thangin asoya Khobung zolbuk twala tangin awrin na mangin mi puyan zirtira hemi no hian veng sang sanga thuziak poster le banner antar bokani CEO Pitlani chuan Shilenkara thei angto ka chocha e apoimo ti asoya thingtlang lam chu thlai hring le thlai tharlam e tura tama anwan nei hle ani ati Kumin me ni somni pahni a cybercrime PS din ani atanga voin thlengin cybercrime kai noya FIR somsari pahni zialu ani to a bank account shalle poisa inbum na kai noi sanga chuizui lai thubwai zathum som pakwa a ommek Zonet cybercrime chungchang soi hona abwat saya CID crime deputy SP pusidal mal so machwan mizozi nga poisa a inbum nalama innam noi an omti asoya bank kai noya mi bum ching te ta na rem chang saktura bank account honga cheng sangli sanga ti a shalmai ching an omchin ti asoi SBI Regional Office Deputy Manager PJM donga changte po in bank reng in mi password te OTP te andil ngai lo ti asoya poisa a inbum nalaka mi puite film khur turin acha ani cybercrime chu poisa a inbum na chungchang soi ho na hi zanindariata Zonet zolboka ti chwa ani ang Khochin Thirang Voin Khan Aizola Kolumlai Berin Celsius degree somni pakwa ani a abo berline degree somni pakhat ani hemi chung hian arwa
millimeter kwa asurani naktuk ni lai ni khian khulum lai berin celsius degree somni paruk vel avo ber lai degree somni vel ani rinania zingdar nga le minute ruka ni achwa kanga tlaidar nga le minute somni pakhata atlale ang Directorate of Science and Technology and Meteorological Center atanga thudon danin naktuk ni lai ni khian ruat thlipai thok turarin ania zirtop ni le inrin ni a hmuntlem te a ruat tam tak sur turarin ani